nakubwire mukama, kunda nakubwire mukama, yuko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, by'ukuri sinoro nk'uko ndabivuga, kunda nkubwire mukama, ko ndagukunda cyane, kunda cyane, by'ukuri sinoro nk'uko ndabivuga, kunda nkubwire mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo umwami wanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira ndabivuge umwami wanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Bakunzi b'umukama mwese bane ba rudasumbwa, mbaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3. Ndabakeje mwebwe twirirwanye kuri uyu munsi wa mbere muri ya misi 9 iyo gufungirana amarangamutima yacu, ariko ari kugira ngo ubwiza bw'ijuru, ingabirano z'ijuru, umunsi wa mutima mweranda ugurure amarangamutima yacu, tubone guhura n'ibyiza twagenewe n'Imana. Twaganiriye uyu munsi ku ngabirano y'ubwenge, n'izamu rigira 6 saa 6 z'ijoro, saa 9 ryaje saa 2, saa 6, saa 9 y'umuhingamo, n'iri ya saa 12 ariko saa 9 y'umuhingamo wari umwanya munini, niyo mpamvu saa 12 nihutiye kongera kubaganiriza ko ariyo audio y'isaha n'iminota 21 gutyo. None rero ndabakeje kandi mwumve ko kubakeza kwanje bikomoka mu kami k'umutima, mwumve ko iki gihe twinshiyemo ni igihe kidasanzwe. Ndabizi ko hari abantu bazigomwa, bazifunga ibintu byinshi, ariko nugira icyo wifunza ugire n'icyo waye mugenzi wawe. Niwifunga kurya ibyo kurya byo mu gatondo, ariko iki gihe cya novena ntabwo ari igihe cyo kwifunga ibyo kurya n'ibindi. Ahanini cyane abantu mudahagarariye ibicaniro, nimuzoreke konsa abana banyu, mureke kunezereza abagabo banyu, mureke kunezereza iki gihe cya novena ni igihe cyo kwifunga cyane ku bijyanye n'iby'ubwenge, ubuhanga byo kuvuga, kugira ngo ureke umwuka w'Imana agere mu bwenge bwawe. Sikura ko nawe ufungura, ahubwo urisonzesha amajambo uvuga, za nkuru wahora utera abantu bagatwenga, y'amarangamutima y'abantu wahora utabagura nyene bikagaragara, bya biki nibyo byo kwifunga. Niyo mpamvu iyi minsi ni minsi y'uko abacu babaswe n'ubusambanyi bashobora kurokoka. Kubera iki? Ibiganiro burya biri mu tunofunofu, biri mu tuntu tw'utunkoronko, biri mu tuntu two kuryoshya, birajana mu irigara rishobora gutuma ugira iki, birajana mu irigara rishobora gutuma ubesha cyane, ugira ikindi kintu kigize iki, ikindi kintu cyangirisha amarangamutima yawe. Amajambo menshi, ibintu by'ubwenge, ibintu byo gushaka kwemerwa, kugomba kumvirwa, gomogira, nibyo bintu byo kwifunga muri iyi minsi 9 igize ijambo novena. None rero ubundi Bibiliya iravuga mu buhanuzi bwa Isaya 11 ngo umunaguzonaga ku gishitsi cya Yesu, umubyaro uvuye mu mizi yiwe uzokwama ivyama. Umunago uzonaga ku gishitsi cya Yesu, umubyaro uvuye mu mizi yiwe uzokwama ivyama. Mubyibuke neza gato, Kristo yavuze ngo ndi intare yo mu muryango wa Yuda mu gishitsi cya Yesu.
kandi aravuga ngo ice cumi cyagasigarira k'icyo gishitsi mu buhanuzi bwa Yesaya 6 ngo nicyo nzohesha umugisha kugira ngo amahoro yanje yongere agaragare mu bantu banje. Kandi mwibuke ko ivuga rya Kristo ryazanye ngo amahoro ku isi, ngo mu ijuru naho yagwe ubuninahaswa, sibyo? Ngo kandi amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikundira. Izi rero ni isangabire Imana yatugeneye, sawa? Ni isangabire Imana yatugeneye. Umutima w'ubwitonzi n'uw'ubwenge nicyo kintu uyu munsi twiye dusengera. Umutima w'ubwitonzi n'uw'ubwenge, umutima wo guhanura n'uw'ubutwari, umutima w'ubumenyi n'uw'ukubaha umukama. Izi ni zangabirano indwi. Uvuga umutima w'ubwitonzi, umutima w'ubwenge, umutima wo guhanura, umutima w'ubutwari, umutima w'ubumenyi, umutima wo kubaha Imana. Ngo azogenzwa no kubaha umukama, nazoca urubanza arabwa igihagararo, nazoshinga ingingo ifatiye ku byo yumvise. Azocira urubanza abora akurikije ubutungane, abarushwa bo mu gihugu nabo abacira urugororotse. Azokubitisha isi inkoni y'ijambo ryiwe, imwemu zivuye mu kanwa kiwe zizozimanganya ububisha. Mwumve ibintu tugiye kwiyugarana kugira duhabwe. Ni bya bindi bituma ishigira urubanza. Kandi agira ndababwira ko iyo atategeka atarubanza. Niyo mpamvu Kristo yavuze ati ndabaha itegeko nimukundane. Kandi icyo gituma ingabirano ya mbere yo gusaba Imana ubwenge, shibwe umutima w'Imana aje muri twebwe nk'ubwenge, ni Imana ibije gukorera muri twebwe. Niyo mpamvu ingabirano y'ubwenge tuvuga ngo ubwenge icyo isigura ni bwa bwenge budufasha kubona ibintu nk'uko Imana ibibona, ni bwa bwenge butwigisha gukunda Imana kuruta ubutunzi, ni bwa bwenge butwigisha ko icyubahiro cy'Imana aricyo kiguye kuganza gusoma icyubahiro cy'ubutunzi bugaragara ubutunzi bw'iyi si. Ni bwa bwenge bugufasha kwihanganira intege nke za mugenzi wawe, kuko hari akantu nayishuriwe iruhande y'uko urugo rwubakwa n'ubwenge, urugo rukubakwa n'urukundo. Ndagira ababwire ko urugo rukomezwa no kumenya intege nke za mugenzi wawe. Iyo ufise ingabirano y'ubwenge umenya intege nke za mugenzi wawe, sibyo? Iyo ufite ingabirano y'ubwenge umenya intege nke za mugenzi wawe. None rero kugira ngo aya mahoro, ibi byishimo, ibyamwa byabyo ni ibiki? Ni imbuto zabwo, ibyamwa byabyo ni urukundo, amahoro n'ibyishimo. Vuba kugira dushobore kubihabwa, hariho amajambo amwe ashobora kudufasha. Nk'uwo muri Yakobo 3, impamvu ukwiye gusaba ingabirano y'ubwenge, impamvu ukwiye gusaba ingabirano y'ubwenge. Impamvu dukwiye gusaba ingabirano y'ubwenge. Ntukigire igihangange ngo ndi muri sitasiyo ngo ndiki. Hari impamvu. Yavuze ngo ubwitonzi bwo mu ijuru n'ubwitonzi bwo ku isi. Ubwenge dukura mu ishure, ubwenge dukura mu babyeyi, ubundi hari ubwoko bw'ubwenge. Hari ubumenyi, duhabwa n'isi cyangwa abandi badutanze kubimenya. Ariko ngoma ndababwire gatoya, ubwitonzi bwo mu ijuru n'ubwitonzi bwo ku isi, ubwenge bwo mu ijuru n'ubwenge bwo ku isi. Yavuze Yakobo 3 reka muri kuri 14 ngo ariko nimwaba mufise ishari rinyura n'amahane mu mitima yanyu, nimureke kwirata no kubesha muhonyanga ukuri. Tushobora kubura umuntu ufise ubwenge ngo wonyanga ukuri. Ntushobora kubura umuntu ufise ubwenge ngo ugire ishari. Kubera iki? Ngoma ndabaganira kuri aka kantu kuko ni inama y'imigisha y'abantu benshi. Ushobora kuba ufise ishari ugakoresha nabo umukozi wawe, ugakoresha nabo umutware wawe, ugafata nabo umugabo wawe, ukibaza benshi bakibaza ngo uri ingare, naho kumbe ni ishari riri muri wewe.
dufate ukaba uri nk'umugore Imana yahezagije ubutunzi akazi keza, mugabo umugabo ntiyamuhezagije ubutunzi akazi keza, ugaca ubika igugu ugatakaza ubwenge bwo mu ijuru, ukabona ko umuduga mwiza kuko ari wowe uwufishe, ari wowe uwugendesha, ari wowe kumbure wawuguze, ari wowe kumbure bawuguha ku kazi, watanga amakredi y'imiduga c'abagizeho n'irevura bagukata, ugaca ubona ko umugabo wawe asuzuguritse adafise uruhare rwo kuwugendesha. Uri ikigugu nta bwenge uba ufise, kandi burya intandaro yawe ntibikomoka ku kindi, riba risharire muri wewe. Ubu utipfuma wimomore aho naciye ntuhazi ko ryagenze ntukazi, mugabo ukore n'ibyo nkora bwa butunzi bwiyongere bube bwinshi. Ntukamenye yuko hari abandi nabo bayishera n'uburi munsi yanyu kandi babayeho. Ntukamenye ko hari n'umugore ari umumiliyoneri kandi umugabo wiwe afise icyubahiro. Ubwenge bw'isi bukagutuma wamiriza umukunzi wawe, bikagutuma wamiriza nyina w'abana bawe, bukagutuma wamiriza se w'abana bawe, bukagutuma wamiriza umuvandimwe wawe. Wewe niki? Kumbe ibintu byose hafi n'impuka, ukamiriza umutima w'umunyentuzi, ukamiriza umutima w'umuntu nyene akabura amahoro kubera ishari riri muri wewe, kandi ukitwaza ubwenge. Nanjye byagenze, nanjye bimeze uko, ukitwaza ubwenge. Kumbe uriko wamiriza amarangamutima y'umuntu, uriko wamiriza ubuzima bw'umuntu. Ariko nimwaba mufise ishari rirura n'amahane mu mitima yanyu, nimureke kwirata n'ukubesha mwonyanga ukuri. Ure n'umuntu yatakaje ubwenge. Umuntu yatakaje ubwenge aravuga ngo ndi umunyakuri, umuntu yatakaje ubwenge aravuga ngo narize, umuntu yatakaje ubwenge avuga ngo mfise inka, umuntu yatakaje ubwenge avuga ngo mugabo ufise ishari udashobora guha amahoro mugenzi wawe, ufise amahane udashobora guha umutekano mugenzi wawe, ukisangura umugore warayivumbura kuko umugabo wawe washomereye cyane ndetse nakitswe n'amagara, ugasanga warintekera ku mutwe ndetse nawe utojyanze ngo bakubone, uryama mu cyumba cyawe kandi amakuba akagukubitirayo, nzigira bakubitira bavuga uti nanone nzosubirayo gute, bikaba ko usubira kwicura. Cyangwa ugasanga uri umugabo urumva ukagara kubera ikintu runaka, eporta depase zo muri urugo zananije uri kibura bwenge, depase zo mu rugo ngo zikunaniza gute ko ari devoir ari ikintu ngombwa. Ntukavuge ngo utunze abantu ngo bwanwa ngo abantu bakuze, umwanya bakiri mu minwe yawe, bakiri mu maso yawe, nawe ufite ubwenge bw'Imana bagaburire, bambike, bavuze, banezereze, kuko inyuma y'imyaka 5 ntuzi icyo bazoba bari, inyuma y'imyaka 2 ntuzi icyo bazoba bari, inyuma y'imyaka 3 ntuzi icyo bazoba bari. Icyo bazoba bari ni ingingo y'Imana, sibyo? Kandi niko gaciro kawe. Uyu munsi wowe nakarwa Imana yaguhaye kugukorera umugisha mu gutunganya, sibyo, abo bantu. Kubera Burayimu Imana yaramubwiye ngo Imana yaravuze ngo muri Burayimu yanezerewe no kugene yahindero abasuku yari afise, ngo yaheze aravuga ngo sinogenda ntamukuye ko umuhungu w'isezerano nawe azohindera abandi. Niyo mpamvu Imana yavuga ngo mubyumvishe abo mwabyaye bazobyumvise abo babyaye nabo babyumvise abandi. Nicyo bituma ari system divine. Ni kuvuga rero bakundwa mu Mukama, ni waba ugifise ishari rirura, ntunezerwa n'agahirwe k'umukozi wawe. Hari abagore muzi ko muri abasenzi, muzi ko muri imvuzi, muzi ko muri abanyabwenge, muzi ko mwuzuye mutima mweranda. Umukozi yibereye shapu agakora ibyo bintu nabibonye mu Barabu ndumirwa, ukaba shapu ugakora kuko ugiye mu tuntu twawe bagusanze ku telefone winezererewe, byo banasanga no muri biya nineze bakagira ishari ku buryo bo bisanzariza n'icyo ujye wabaza uti bya bintu nakora byagenze gute, ubundi ko twafatanye kugira isuku rimwe ku munsi n'uriya mwari mwegiye gufungura, none ibi byagenze gute. Ugasanga ni umwuka w'ishari wenyine kandi bagaragaza ubwenge bakabona umenga niba umuntu akanezerwa n'amahoro make y'uwundi, agahora akeye amahane, agahora akeye ishari rirura, ntakagira ugira agahirwa aho uherereye, ntakagira ugira umutekano aho uherereye. Hama ngo uri umunyabwitonzi, uri umunyabwenge, wowe muri sasiye ukavuga ngo ujya gutunganya ubwenge bw'abahungu n'abakobwa bakuze bafite imyaka 18, 20 ndetse wigisha no muri universite,
utazi gutunganya urugo rwawe, utazi gutunganya kwegeranya ubwenge bw'abana bawe wabyaye, uba uri ikigoryi, uba wibeshewe. Ugasanga umuntu yamana akamashine, ugasanga yamana porte document, ugasanga umuntu arangwa n'akarato gasize n'agashati kameze nk'uko bavuye banabitwitirira mumenye ko uwo mwuga nawozemwo. Ni ukuvuga mugabo kumbi we ntazi gutunganya ikintu na kimwe. Umugore akabura ubwenge bwo gutunganya icumba cyo gutunganya urugo rwiwe, akagira ubugugu bwo kuza gutunganiriza ibitekerezo byiwe mu yindi mana canke iki. Urumva ukabura umugabo, ukabura ubwenge bwo kumenya intege nke z'umugore wawe. Nabwiye ko nade kuvuye kandi kantu ko igikomeza urugo ari kumenya intege nke za mugenzi wawe. Ukavuga ngo ukabuzi ko umugore agutwara wapfuka mukamusaba ikigongwe kugira ngo akazi nigahere. Mubabwira ngo uzosaba ikigongwe umugore nanshinyakare, bugishinyakare kenshi uciye bugufi imbere yazo zirubaka. Ko ari neza abana bawe ushobora guca bugufi n'ibisanzwe ukabikorera mu buriri bwawe, kandi Imana ibibonye nizo gutaba nizo gukura kwigisuzuguro. Muga kubera kubura ubwenge akavuga uti jewe nzamumomora, aragenda aragira iki, ubizi ko agiye bizokwanikira. Uko no kubura ubwenge. Ubundi utagira ubwenge inyoni irarengana ukavuga ndaba ndayigarura, mugi umaze kurenga imitumba kubera bwa bugugu bwawe wabira nkayo. Numero musaba Imana ubwenge, sibyo? Kuko ubwitonzi cyangwa ubwenge mwene ubwo suguruka buva mu ijuru, ariko nubwo kwisi nuva kuri kamere y'abantu imwe rirondera icyubahiro ritakoreye. Kuko guca bugufi ugasaba imbabazi cyangwa ukarekurira mugenzi wawe n'ubundi mutima ukomoka ku Mana ndetse n'ubwo amashetani. Kuko ikintu cyose imbere yo gufata umwanzuro kugira ngo ugaragare kuri umunyabwenge ufise ubwenge, imbere yo gufata umwanzuro banza usuzume urabuti mbese uyu mwanzuro mfashe uzoneza icyubahiro, uzoneza agahinda. Niyo mpamvu umugabo afise ubwenge ashobora no kubatwa n'ingeso mbi, ugasanga bisokuru k'ibice kuberwa no gusambana, mugabo akirinda ko umugore wabimenya, akirinda ko agira ati ugasanga nubwo bugorye n'ubugome, mugabo afise ubwenge uvuga ati uretse disi umugore nabimenye je nanta abana bizogenda gute. Mugo abagabo babiri bose bize, bose babarisansi bakora n'ubuzima bwose n'utunzi bumwe bafise n'abagore ngira bamahasa reka mgitirira uko. Umwe agaragaje ubwenge, sibyo? Bose bafise n'ingeso dufatiye gusambana. Umwe agaragaje ubwenge araza ari yaranje ibyakora byose, uwo musi yasambanye n'uwo musi yabira umugore, agwana no gupfuma ruhisha umubiri wiwe, umugore atamukema. Uwo musi yaborewe niwo musi bukeye baza ati mbe nakoze ibiki nagize iki. Niwo musi abasumira gusumba uko arabasumira. Mugabo atagira ubwenge ashira amashuri ye nagize musi yasama niwo musi yigamira akagotwa ati nividuye je nyene nagize vidanje byahetse. Abakeshi ni bamarana kabiri. Uwo musi yaborewe niwo musi avuga ati muri menyana nawe mafaranga ndakura narabibona dépense zanyu. Abyuka n'umujinga mugabo w'ubwenge n'agasire abyukana agerageze n'atabisha akavuga ati reka nihagarareko. Ibyo bintu rero mu bitandukanye bindi byose mukora uko mwiyumva, uko umubiri wanyu bategetse, bivuze neza ngo n'ubwenge bw'amashetani. Ubwo nabwo turabwiyamirije mu izina rya Yesu Kristo. 16 Yakobo yaravuze ngo muri Yakobo 3 ngo nako ahari ishari n'amahane haba hariho amahindagu n'amoko yose y'ibikorwa bibi. Bakundwa mu Mukama, iyo turiko turajani turabona, ariko nidusaba ubwenge bwo mu ijuru biragenda neza. Ngo ariko ubwitonzi buva mu ijuru, ndavuga ubwenge buva mu ijuru musubiza inzu birane mu bisobanukirwa neza. Ubwa mbere sibyo wewe uyu musi wumva ko wasabye Imana ingabirano y'ubwenge, Mana nanje ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwa mbere nibugira akanenge. Kutagira akanenge rero dusesangure gatora. Shaka yavuze ngo nta nyambo ibura gahonzi. Ubundi kutagira akanenge niki? Nukuba umwana gusoma Yesu Kristo. Ubundi nawe twava tumutora amakosa ukora bye Petero ngo mvirande wa shetani kandi ari samurako. Ubundi twava tuvuga ngo ni kutagira, ni kudacika intege nka Kristo. Igetsemani yaba yakoze icyaha kinenze ibindi. Ubundi twava tuvuga ngo ni kutirengagiza ibintu nka Kristo. Yoba yarabyirengagije kuko ngo Yuda yari babona aramureka gushika akora icyaha kijya kumutuma avuga ngo iyi ndamu byahituma ikoroka kuko n'amara yiwe yarasandabye akubita hasi ubutumbutumbu burasokoroka.
Nuwango wosenga nyene atamahane wababariye ubundi Kristo nawe yabasengeye mu macakubiri yavuze ngo nabona atakaje usibwe yaretse gutakara. Ubundi kutagira akanenge niki ni kugira wa mutima w'umuwari muri Kristo Yesu. Nawe yakomeretsa ntiyihagararako kuko yigeze gukomeretsa umunyakananikazi aramusaba ati mwana wa Dawudi ngirira ubuntu umwana wanje umutabare. Aho nabwo umukati w'abantu beretuka yarahagaze mu itegeko ry'abayuda yari Yesu yabyawe akavukira mu bayuda afite ADN y'abayuda. Umugore araza ati yamara nutubona dushobora gutora tuvuka turi munsi y'ameza y'abantu. Kristo Yesu ubumana buratsa yaguma mu nda avuga ati bakege nawe utoraguye ku mihanda hose none ariko wabonye nyabuvunguka harwo wabonye nyamuvunguka wa mugore kuri kurandisha mu bwenge yari kuba ari Kristo akomeje ku muyuda muga kubera ko ijana kujana yari imana ijana kujana ka umuntu harebwe mu muntu acaraza ati okay muri Israel sinari bwabona umuntu afise kwemera nk'uko avuga ati mugore ukwizera kwawe kurakijije umwana wawe. Iyaba umuntu nukurere kutagira kanenge nibisigura kutazoshavura nibisigura kutazovuga nabi nibisigura mugabo none rirenge nibisigura kutazobura icuriza ko na mugenzi wawe ariko none bigumuko igeni ryo banga gerageza ubana amahoro n'abantu bose musubize hamwe n'abagenzi banyu gerageza muhoroshe ishavu kandi mumenye Kristo ko naci yamugira icyo yamusabye yaramusabye imbabazi yaramweretse ko atiyenze sigo yaramweretse ko atiyenze kuko ubundi aramajambo Pawulo yavuze mu ibaruwa iyandikiye abaromani mu kigabane cya 5 icya 6 icindwi n'ic'umunani mugabo ufatire gato mu kigabane cya 5 agaze mu kigabane cya 6 yaravuze ati none kwitegeko rihari ubuntu bukaba buhari ubuntu butubuza gucumura ngo tube bazima itegeko rihari ngo ridukingire ko murasi ko Imana yari yavuze ngo muzosigire inayo tsirama kugira ngo n'ubucumuye batateye basubirizaho kimwe ku kindi ngo bamufate aho nginatsirama bamureke. Ubundi itegeko rihaba kuko hari intege nke ubuntu nabwo buraba kuko hari imbabazi. None Pawulo yavuze ati none dukomeze ducumure cyane tube muri ubwo buntu Imana ikomeze ninaza mu buzima bwacu niwe nguhitamo sibyo none ukomeze ugira inzigo y'akasikira nuko umenga umugabo no mwabiranye umugore wabiriye cyangwa nuko umenga akazoba kamizwe n'ingoma yo trasigende n'igikunda. None dukomeze twidadire twihagarare ko nuko umenga bizokwamuko ingingo yafashwe n'abatanguje Ecclesia cyangwa Pentecote cyangwa iki izokwamuko kandi tubona bidahuye n'ubugombe bw'Imana nibikunda. None dukomeze twiyakire mu bukene kandi hari ikimana yavuze ngo nimugire umwete yo kunurira umwete yo kubiyereka abantu bw'umwete yo kumva no kumva amategeko nabinjye imisha zizokuza ko ikavuga ngo yari umuntu nka twebwe twe none uwo mwete tureka kurondeza kandi byanditswe dukomeze twishere mu bya runaka nibikunda sibyo mugira ubwenge bwo gushishoza mugira ubwenge ubwitonzi ubwenge buva mu ijuru ubwa mbere ntibugira kanenge kutagira kanenge ni kurondeza utiteye ijeke mu ntege nke zawe ukarondeza uzi neza ko Imana izoguha mukenyezi twaganiye arambwira ati jewe nshaka Imana amafaranga yanje ndeka kurishwa n'ubutunzi bw'umugabo kuko nimba ndayafise hari abantu bahora basaba ngo buri cyo ndabaha ntazongera kumaramara tiwa bambona nko mu boss nk'umuntu afise atariko nanje nkabona ko ataco mfise none Imana nima amafaranga yanje Imana nibaha ubwenge mureke kugenda mu bitekerezo by'abandi gitekerezo cy'ubundi ubundi abagira iki impamvu Imana yaba Kristo Yesu muzora majambo yagiye abwira abagiriki ni kuvuga niko bari bafite ubwenge ku buryo bw'uko babonye ikintu wakoze barakwegera bakemera bagaca bugufi nabo bari hejuru yawe kugira amenye ingene bagikoze ntigwaba ari urukundo kwari kugira bace bagikora neza bigwije ni buri kabiri gatatu. None rero natwebwe none na mwebwe mugire
ubwenge bumubwirukana akanenge. Mumenye ko hari intege nke z'umuntu zishobora gutuma ibintu atabikora neza, ariko hariho nuko usenga cyane urondeza ku bandi, ukirinda akanenge, ukirinda kwitera ijeke, ukanezeza nuko abandi banezerewe, ugaheza ukagira umugisha cyangwa umwimbu mu byabo. Ngo bisubiye kandi ubwenge buva mu ijuru buremesha amahoro. Tushobora kuba ufise mana nanjye ayo yanyitse pe. Nushobora kuba ufise amahane, umuntu w'ubwenge niyo wowe uriko uratabagura kuri, reka ndababwire umuntu atagira ubwenge kenshi afungwa atatsinzwe, yagirwa icyaha cyo gutakaza ubwenge. Ukaza nk'ubu umugabo n'umugore cyangwa abantu babiri bako baraburana, ukaza wowe ukabashyira ngaho ukitekanira ngaho. Kiba ni igiki? Umwuka mureko utekana umviriza umugabo. Tekana umviriza ngumaze kubera ku bagore. Reka numviriza umugore. Umugabo agaceceka. Umugore akavuga ibiri byo bitari byo. Umugabo agafuma afata agakarama akabyandika, akazandika udusupwa cyangwa agirana ishaka twandika mu bwongo. Mugabo baha ijambo umugabo yavuga kabiri, umugore ngowe ko nukugura ubwenge. Biba bisigura ko ari ikintu cy'uguruduka igakubika, ugire ubundi ubwongo bwacu bwaruzuye. Kandi rero n'igitsina gore cyoco Imana nayo yaranaduteyemo akandi kantu, kuko ngo yaduhaye amajambo hafi inshuro 3 y'amajambo abagabo bafise. Bisigaye ko nawe wagwa iminota 30 ngo uvuge, umugabo ajya kuvuga iminota 5 ibyo bisa n'ibicitse, nawe ari amajambo ariko ari developer ariko araza. Inyana uko yonka niko nyiniretesha, ibyo rero musanzwe mubitse. Tushobora kuremesha amahoro ufise amahane mu mutima wa n'igikona. Ubwenge buva mu ijuru ntibugira akanenge. Gora wisubiramo, gora wivugurutsa, gora wicuza, mbe n'igiki cyamuje nawe, mbe n'iki cyatumye gora wicuza. Kandi ubwenge buva mu ijuru buremesha amahoro ntibuzana amahane. Nanya gupfa hari atarawera Imana itaratora umwuka wayo abagifise amahirwe. Icya gatatu, uburengenga. Wige kwengengana. Ushobora kwengenga umuntu ukisana ne wamukirije, kandi igeze ko wasigura ingene mama yengenga ubutagondwa bwanje. Mabazima apfuye atacu nabo mariye ngakazi mabonye ubukwe bwanje akambara imvutano birahagije. Kwengenga. Ubwenge buva mu ijuru bukusanya umutima wo kubaha. Ubwenge buva mu ijuru bwuzura ubuntu. Ubwenge buva mu ijuru bugira ibikorwa byiza. Ubwenge buva mu ijuru ntiburenganya. Ubwenge buva mu ijuru ntibwiyorobeka. Ubwenge buva mu ijuru iyo bugeze ku gikorwa gishingiye ku butungane, icyo gikorwa kirangurwa mu mahoro kandi kikarangurwa n'abaremesha amahoro. Uriya ko yavuze neza ati mbese buri mu bw'intambara n'imitongano bibaza ko bivaye biva mu bibahimbara bigwanira mu ngingo zayo. Muripfuza ariko nimuronka niho muheza mukica, murashoreka ariko nimuheza ngo muronke icyo mwipfuza niho muheza mukita mu mitongano no mu ntambara. Ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ariko ntimugabana kuko musaba nabi, mugashaka ugukunda iby'isi mugashaka ibyo musesagurira mu bahimbara. Murasaba ariko ntimugabana kuko musaba nabi, mugashaka ibyo musesagurira mu bibahimbara. Mwabahakanye mwe
nimuzi yuko ugukunda iby'isi ari ukwangana n'Imana. Umuntu wese ashaka kuba umukunzi w'iby'isi aba yigize umwasi w'Imana. Ngaho ushobora kwibaza uti mbese tuganire, ntidukoreye, ntitugirane, ntituruwe? Sibyo Imana ibivutse, sibyo Imana ibivutse. Ahubwo iby'isi nubirondera ukomeze ugumane ubutunganuke bw'umutima. Cyane mugira ngo ibyanditse bivugira ubusa ngo Imana yamicambirwa umutima yadusizemo. Ubundi uyu musha akakami k'umuntu, uru rukundo, ubu bwenge nibyo Imana yamirika iragwanirira. Mbere irasumbiriza mu bwiza bwayo, kuko hari ijambo ngo Imana iragwanya abishima ikaraba ryiza abicisha bugufi. Ni mugamburukiranire rero, nimugwanye Shetani nayo izobahunga. Mukama aduha ingabirano y'ubwenge kugira ngo dushobore kurwanya Shetani, kandi aduha imbaraga zo kuyikubita ikava mu buzima bwacu. Mwiyegereze Imana nayo izobegera. Nimusukure iminwe yanyu mwabacumuzi, mureke kurondera ibyo murya gusa, murondere ibyo mugaburira abandi. Mureke gukunda kwambara gusa, mwambike n'abandi. Nimusorere imitima mwebwe mufise imitima ibiri. Nimurabe ubube gito bwanyu, mugandare murire, agatwengo kanyu gahinduka amarira, akamwemwe kanyu gahinduka amaganya. Nimwicishe bugufi imbere y'Umukama, nawe azobaninahaza. Nimureke kudodobereza nyabene wacu. Uwudodobereza mwene wabo cyangwa umucira urubanza abadodobereje itegeko, kandi abaciriye urubanza itegeko. None rero iyo uciriye urubanza itegeko ntubukiri uwukurikiza itegeko, ariko ububaye umucamanza waryo. Uwushinga itegeko ari we mucamanza, n'umwe musa niwashobora gukiza n'ukwica. None uriki wowe ucira urubanza mugenzi wawe? Ushoboye gukiza no kwica niwe tugorobeje dusanga, niwe tugorobeje dusanga. Aya majambo atubera ikimenyetso cyo kwihana ubwiyorobetsi bwose. Twihane inzigo, twihane ishari, twihane agahinda twateje abandi, kugira umutima mweranda arushirizeho kuza mu buzima bwacu. Wihane icyo cyose uzi ko wakoreye mu ibanga ryawe. Ariko rero hariho n'igihe tuvuze ngo mwihane mubyirengagize. Burya urashobora kwihana utagiye kwa patiri kandi utagiye kwa pasiteri, ukavuga uti mfashe umwanzuro. Kuko nk'ubu ushobora kuvuga ngo rero ntoki ndamukuraho nihane. Fata umwanzuro, kuko icyaha wakoze uri wenyine, wakoze ingeso yawe, ikintu wiyumviriye wagombye gukora, ariko kikaba kitagize ingaruka mbi ku mugaragaro kuri mwene wanyu, sibyo? Ni ukuvuga iyo upfukamye ukatura Imana kandi ugafata umwanzuro wo kutagisubira, Imana irakubabarira. Kuko umusaseridoti cyangwa umupasiteri atanga imbabazi muri Kristo. Ubundi si watanga imbabazi, aserukira Kristo akakwatura ko uko ubyizeye bikakubaho. Niyo mpamvu burya muhorane ibicumuro. Niyo mpamvu icyaha kimucirega inshuro n'inshuro akareba mu mavi ugarukako. Ufatira kuri patiri ugafatira ibyo biganza, ndetse atanabigushaka ugasanga wiregeye mu kayungiro n'icyemezo nk'uco muri Katolika baba kimeze, kumva umenye ngo n'umushika ko nicyagushikatseko, nibake kiretse babona mutse mu nda bumva wiyaye ngo cyabashitseko. Ni ukuvuga rero cyangwa ukumva mugabo icyaha wacuriye imbere y'Imana, haba ku musozi, haba mu cyumba aruwishije, ukaririra Imana, burya ni nacyo cyaha wirega neza. Kuko uba wumva atawagufashe, ataruka gutungura urutoke, ukumva wenyine wambaye ubusa, burya kijyagiye uyobowe na mutima mweranda. Kuko iyo wowe na mutima mweranda nakwemera ko witera iceke mu cyaha, nakwemera ko icyo cyaha uvuga ngo urumva rero Mana ngo yari yanaze ngo ndagwangaramye ngo nawasanganguye ko sinzi ko byakuguye ko sinzi ko ipantaro yaba yifunguye, sinzi ko ijipo
aba yikuyemo ngaho usanga ari bwa busa mwambara ngo n'amajipo sinzi ko ibintu byari bimeze sinzi kuko hari ingeso nicyo kimwe n'abakristo muguma mubaza mwowe ngo ufise ingeso yakubase byase kuyeba ahubwo ni wowe udashaka kuyeba gute kwa kuyeba nawe ngo n'ubusambanyi n'ingeso ziranatandukanye nk'uko ubesha ariko usanga bwikorodome niyo mpamvu ni byiza kutitera ijeke uca wemera ukimara amazi ukavuga uti nukuri kumana nari ndakubesha ukapfuma wongera ko ndahiro uti nukuri ikintu imana nikimara ko nari ndakubesha ibintu biherane no ngaho muga kubera kwitera ijeke ko udakeneye kubiyeba kandi kuko umutima w'Imana yamaze gusinzira muri wowe kandi n'ubwenge bwamaze kukuvako kuko ugomba kunezereza abantu ushingiye mu kubesha mu utuntu na turiya nagira ndakubwire ko ariyo mpamvu utigera ugira ubutunzi bushingiye ku butungane baragakize bijya muguma muvuga ngo batisimu ngo amazi menshi ngo ikiniki eka da ibatisimu wawe irahagije ahubwo niwiga gukora iby'ugutungana nicyo bita kweza ku ngeso kandi nicyo bita kuronka mutima mweranda no kuba igihangange mw'isi y'umwuka sibyo mureke kwitera ijeke mumenye ko ishari mugendana rikubita bene wanyu kuko ishari umfitiye wowe dusangiye ubuzima ngaho biratuma umurozi w'Itanzania ndoga kandi nigeze njya kumuraguriza ko utaratwaye n'impuzu yanjye kubera umubera icyanzu none rero bakundwa mu mukama ko tumaze kubona ko ari ingabirano Imana iduha ni muze tuyisange muze tuyisabe ubwiza muze tuyisabe ubwange muze tuyisabe ubweranda muze tuyisabe imbabazi muze tuyisabe kudukura kwa mahane muze tuyisabe kutugira ibihangange muze tuyisabe iduhe ubwenge bwo mu ijuru dushobore gusana izingo zacu ziriko zirasenyuka dushobore gusana imitima yacu iriko irashwanyuka dushobore gusana abana bacu ubwenge bwabo buriko burashwanyuka abana b'uyu munsi na development na intelligence ariko baradevelopa ntiworaba turumye turapfuye nyene turarangiye mugabo ko Kristo Yesu yatsinze rupfu na kuzimu yagiye gutsinda ibyago n'amakuba bitera abana bacu bigasinzikaza ejo wacu hazoza niwagiye gutsinda ibisinzikaza umugabo n'umugore bikanga ko bagira amahoro bagira ibyiza bagira urukundo bakagira ibyishimo iyo ngabirano y'ubwenge muce bugufi maze usengere muri Zaburi ya 90 Imana ibone gutabara ubuzima bwacu sibyo ubundi ubuzima bwacu buhera n'ingoga nimutaza ngo tuze turondera ibyanditswe byeranda ibyo biduhuza n'ibidahera bizohavura bituyangarana Uwiteka nyagora ku ngoma wowe uri Imana umuremyi w'ubuzima dufise nagwaye icyubahiro ndakuzamuriye amashimwe mwami Imana nyagora ku ngoma kugira ngo iki gicaniro tuzanye ko mubavu wacu mota neza ugiheshe umugisha mu izina rya Yesu Kristo ndakuzamuriye amashimwe kugira ngo ubuzima tubayemo dukugwe kwa gahinda dukugwe kw'intuntu dukugwe kw'imibabaro ubuzima bwacu bwiyegurira aho twagize ubwenge bw'isi tukagomba kubabaza bene bacu tukabanyegeza amatungo dufise kugira ngo babe bararuha umugabo akanyegeza amatungo umugore wiwe umugore akanyegeza amatungo umugabo wiwe tukabanyegeza ingufu dufise z'ugukora tukabanyegeza ubwenge twahawe bwo gutunganya neza ibintu tugirira ikigongo uwo mwuka w'ishari uwo waduteje amahane uwo waduteje inzigo uwo waduteje agahinda uwo waduteje ibisuzuguriro uwo waduteje ukwanana tukugwe ko mu izina rya Yesu Kristo uko twabibwiwe n'abamama uko twabibwiwe n'abasenge uko twabonye ba data babikora uko twabonye abigisha bacu babikora uko twabonye abayobozi b'imitima yacu babikora niko twabikoze none twari tuzi ko byatuyangaranye ntitwari tuzi ko ari twebwe batijije umuro wo kwisamburirako wanyura amahungiro yacu wanyura amahungiro y'abasogokuru guhera kuri Burayimu Isaka na Yakobo ugaca no kuri Yosefu ukaja kuri Yuda ukaja kuri Musa ukaja kuri Eliya ukaja kuri Elisa ukaja kuri ba Petero na ba Paulo wanyura amahungiro y'ikiremwa muntu wanyura amahungiro y'ikiremwa muntu ndaje gusenga nk'uko umusabyi wawe Musa yagusenze ndaje gusenga nk'uko umuntu w'Imana yagusenze ndaje gusenga udukure mu kangaratete Musa ntiyigeze asenga ariko arisengera yasengera igihugu cyawe yasengera ubwoko bwawe yasengera aho wari wamuyoboye
yasengera wari washize mu rugo rwawe, ni ku mwanditsi w'Abaheburaya avuga. Musa ntiyigeze asengera Gerishoni mu izina ryiwe. Musa ntiyigeze asengera Zipora umugore wiwe. Musa ntiyigeze asengera mu izina abahungu babiri. Ntiyasengeye sebukwe Yetiro, ntiyasengeye Miriyamu mushiki we, kiretse ko yagenda amusabira ikigongo. Ntiyasengeye Aroni. Niwe wabona Musa icyo ajeje. Naje muri uyu mwanya nje kugusenga nka Musa, mvukamitse amavi y'umutima wanjye, nciye bugufi imbere y'altari yawe, nje kuri uyu musozi kugira ngo utabare ubwoko bwashize muri uyu muvukano wa restaurant studio komera Kristo ni muzima. Imisozi itaravuka, utararema ijuru n'ibihugu, kuva kera narindi wanyura Imana, utaradutoratora ngo uduteranirize kuri uyu musozi, utaradutoratora ngo uduteranirize muri uyu muvukano kugira ngo usubize ubuzima bwacu amagufa, usubize ubuzima bwacu imitsi ryari ryarononekaye, ryari ryarangiritse, bisubizwe ubuzima. Aho hose wari utuzi kandi wari Imana, tutarahingurirwa amabyigo y'abadata, tutarahingurirwa mu nda z'abamama, aho hose wari utuzi. Dawa wa twese ubwagiye mu ijuru, akira amashimwe kuko twarasobanukiwe kuri Imana rukundo kigongwe, twarahishuriwe ko mu mbabazi zawe ariho tuzoronera ubutabazi, twarahishuriwe ko ari we usubiza ubuntu mu ivu kandi ari nawe wamuhaye ubuzima, twarahishuriwe ko ari we uvugutse mwene Adamu usubirayo, agaheza agasubirayo. Uyu murongo wa gatatu muri Zaburi ya 90 ni untumye nzamura amashimwe kuko umwuka w'abazima dufise uri hejuru y'indi myuka yose, umwuka w'abazima dufise uri hejuru y'indi myuka yose, umwuka w'abazima dufise uri hejuru y'indi myuka yose. Ubu butuzi bw'Imwami dufise buri hejuru y'indi bundi butuzi bwose. Mwami turagushimiye ko uyu munsi atawahamagaye mu izina ngo asubire mu ivu. Uyu munsi muri twebwe nawahamagaye mu izina ngo asubire mu ivu, kandi ngushimiye kubw'indemesho, kubw'ubutabazi, kubw'ubuhangange bwawe bugiye gutuma uha amahoro abo uyu munsi abaho bahamagaye ngo basubire mu ivu. Mukama ntitubashinyagurije, ariko baha umutima wo gutahura ko nta igihe byabaye ku kinege cyawe Yesu Kristo. Ubaha umutima wo gutahura ko hari igihe byabaye ku basabyi baba Isaya, barakenyutse kubera ubugome bw'abantu. Isaya yarakenyutse kubera ubugome bwa Manase umukwe wiwe, hariho benshi bakenyutse. Naboti yarakenyutse kubera ubugome bwa Akabu n'umugore we ya Yezebeli. Tubabarire, tugushimire kubw'izimwe musabazima dufise, ariko tugusabe uyu munsi abari ku kiriyo, abari ku kigandaro, ubaremesheshe za nzira zawe zirenga 1000, ubongeyemo ibyiringiro icyo batari buririre ngo baronke, nk'uko Dawidi yabivuze abasukuro bamubwiye, ingabo ziwe zimubwiye ngo uratuvangiye, ngo gute warize umwana agwaye ukanga ufungura umwana agwaye, none tukubikiye ko yapfuye, uteza gufungura utewe uyanagura amosozi, ngo wabigenjeje gute? Dawidi yarabwiye ngo yagiye niyo nzoja, ngo ariko jewaho ndi si yazogaruka. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, tugirire ikigongo duhe umugisha, tugirire ikigongo twakiriye amashimwe ari ruhande y'indi mibavu imota neza. Wakoze kudutera iteka akagira icyo dufumbata, wakoze kutwakira kimwe muri cumi ukadukura kw'ibyonyi, ukongera ukadusubiza amahirwe y'uko imizeti yacu igira ibyamwa, ukadusubiza amahirwe y'uko imizeti yacu yongera kuduha amavuta, ikongera kuduha umuzabibu. Turabigushimiye ibyo byose. Ongera uwezagira amashikanwa yacu, ongera uwezagira ibyacumi byacu, ongera utwacu, ongera uwezagira amasengesho yacu, ongera uwezagire Mwami Imana nyagora ku ngoma. Uyu mutima unyotewe kumva ijambo ry'Imana, kurizirikana ko no kurihuza n'ubuzima tubayemo. Erega mu maso yawe imyaka 1000 n'ejo hahise, n'umunsi uburenganye nk'isaha imwe yo kurarira mu ijoro. Iyo myaka twaramenye kuyihuta ukamenga zari indoto. Wakoze ko uyu munsi utanguse umwaka ngo tuve kuri iyi si. Komeza udukomeze papa, ngo mu gitondo bishobora kumera nk'ubwatsi busheshe, mu gitondo burakura hanyuma bugashurika, ku mugoroba bugakabirana bukuma. Kuri uyu mugoroba tukiri bazima
turagushimiye ko tutumye, turagushimiye ko tutumye, turagushimiye ko tutumye. Komeza ukorera hanyene, ishavu ryawe nirikatuyogeze, ishavu ryawe nirikatuyogeze. Musa yaravuze ngo ishavu ryawe ryatuyogeje, ngo uburake bwawe bwaduciye ivutu, ngo wagaragaje ibyawe byacu imbere yawe, ibyo duhisha wabigaragarije mu mucyo w'amaso yawe. Natwe turireze ku mugaragaro, turasa ubusambanyi n'igihe twabugendeyemo twitandukanije nabyo, turasa ububeshi n'igihe twabugendeyemo twitandukanije n'inkurikizi mbi yaryo. Turishe umwuka w'ishari, umwuka w'ubwibone, umwuka w'inzigo. Turitandukanye n'ubukunzi bw'inda, ubugunge, ubuyobe, amayobera. Mwami Mana nyaguhora ku ngoma, turitandukanije n'ubutinganyi, turitandukanije n'uburesibiyani, turitandukanije n'ubwiyobyi bwose butuma dukora amabi, turitandukanije n'ubwicanyi n'ubwakozwe n'igisokuru tuvukamo turabwase, turitandukanije n'akaboregwe, twitandukanije n'insigo, twitandukanije n'umwuka wo kutababarira. Turanawishe nk'uko duteza amahane, turawishe, turawuranduranye n'imizi. Mwamyuka mwinjije ibyanza by'abarozi, baraza baraturoga kandi dusanga, kuko twari dufise ishari, twari dufise ubwiyorobetsi, twari abanyensigo. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, mu mucyo w'amaso yawe niho turiko turasengera, nta cyaha na kimwe twidadiriye ko. Oya, iminsi yacu yose irabwirizwa n'uburake bwawe twarabimenye. Turasaka ikigongo rero, iminsi yacu nihere, tugarukane kuri ya myaka 120, kandi tugarukane muri rya sezerano ryo mu Itanguriro 15, rimudusezeranira gusazana itoto n'itotare. Mwami Mana nyaguhora ku ngoma, imyaka yacu itumuka nk'umwembe usuwiruhukije. Iminsi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70 gusa, ku bafise agatsi ni 80. Uko iba myinshi niko n'umuruho n'ububabare byongerekana. Mwaka iratumuka natwe tugahita. Aya masengesho Musa yasengeyemo, nje Mwami Mana naje gusengera mu isengesho riri mu isezerano ryawe mu gitabo cy'Itanguriro 5, aho wavuze ngo kiretse muvumye, nako Isaya yavuze kiretse umuntu afise umuvumo, ngo nta ruhinja ruzohabwa, ngo nta mugabo azoba ingumba, ngo nta mugore azoba ingumba, ngo kandi nta n'umutama azopfa munsi y'imyaka 100 kiretse uwufise imivumo gusa. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, duhaye mahoro, inteko mbi, indwara mbi, ingeso mbi z'abo twubakanye zaduteje agahinda, ziduteza hypertension, ziduteza diyabete, ziduteza indwara z'umugongo, ziduteza ubumuga, ziduteza ibisuzuguriro. Mwami Mana cinya imitima y'abagome, abagore bihagararako bakabuza amahoro abagabo, abagabo bihagararako bakabuza amahoro abagore, abakobwa bihagararako bakabuza amahoro imiryango bavukamo, abasore bihagararako bakabuza amahoro imiryango bavukamo. Cinya iyo mitima, wamenye ko iyi si ari indaro, ariko ko isezerano itazohera, kandi ko iciza wakoreye umuntu ukamuteza umunezero, ko gikomoka ku bwenge, ko kitigizigera gitituka. Mukama, mbega nindazi ukuntu ishavu ryawe rikaze, nindazi ukuntu uteye ubwoba kubera uburake bwawe. Ububizi ntiyosubira gukora iby'ubugoryi, ububizi ntiyosubira gukora iby'ubugugu, ububizi ntiyosubira gukora iby'ubwiyorobetsi. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo ngomba ngusabe, duhezagire kuko wakiriye amashimwe yacu, duhezagire udusubirize mu nkoko ku bya 10 twaguhaye, byashitse kuri iki gicaniro wabibonye, ndetse n'ibyagiye ahandi wabibonye. Ariko nkundire nature umugisha ugwije 2 cyangwa 3 kuri abana batayobewe n'umwuka w'idini bakaduhesha umugisha. Nibo badutumye ngo tuzoje kuraba bapfunzwe mu rumonge, nibo badutumye ngo tuzoje kuraba bagwaye mu kibumbu, nibo badutumye ngo tuzoseruke kubatawe kubera icyaha bagendeyemwo, nibo badutumye ngo tuzoseruke ku bapfakazi, cyane ku bapfakariye hejuru abatawe n'abagabo bwubakanye. None Mwami Mana nanje ndatumye umumarayika murinzi n'abavirire, ndatumye Yesu Kristo umukozi w'ibitangaza, umukozi w'umuhanga, ngo agenda abakiza indwara,
agenda ababohore, abatandukanye n'imikoshi, abatandukanye n'imivumo, abakure ku ibisuzuguriro, abakure kwa gahinda. Mukama nutwigishe guharura iminsi yacu, niho twoshobora kuronka umutima w'ubwenge, niho twoshobora kuronka umutima w'ubwitonzi. Garuka nyaguhora ku ngoma, garuka mwami w'abami, garuka muziranenge. Mbega uzoshika ryari, uzoshitsa ryari uguhana uwo wibyariye, uwo wicoreye? Garukana za mbabazi zawe, garukana rwa rukundo rwawe, garukana bwa bwenge bwawe, garukana za mpuhwe zawe. Natwe duciye bugufi turashaka kwiyunga nawe nk'uko Pawulo yabyigishije abakristo b'abaromani mu kigabane cya 5. uri muze mwiyunge n'Imana kubw'imbabazi ziwe zo zatumye aduha urukundo rwiwe ruhebuje ari we Kristo. Tugirire impuhwe twebwe abasabyi bawe, ngirire impuhwe jewe umusuku wawe, ngirire impuhwe jewe umwana wawe. Hezagira abana bawe bari kuri iki gicaniro, abageze kuri uyu musozi bazanye imitwaro yabo. Ndabizi ko hari imisozi myinshi, ariko kubona iyo misozi bayirenganya bakaza ngaha, byasiguye ko uyu munsi ubishatse wowe ubagirira umusozi wa Restaurant Komera Kristo ni muzima, wowe ubagirira moriya yawe, moriya y'ubutabazi, moriya y'ubudahangarwa, moriya yo kuzura n'Imana udahohoteye ibiyawe. Twigishe duhozagase n'ubuntu bwawe Mukama, uko wabikoze kuvana mu gatondo bugica, n'ubu bidukorere muri iri joro, utubere umuzamu mwiza. Twaragusezeraniye ko nuturinda guhora turara kwa muganga, ko nuturinda guhora turondera abadogiteri batuvura, ko nuturinda guhora dufite imyidodombo n'amagara make, tutazokekeranya kuvuza abagwaye, kandi tutazoreka gukorera umugisha udasanzwe umudukura ku ibyonyi by'ubwoko bwose, wo kubaka, wo kuzana kimwe muri 10 mu nzu y'ububiko, kugira ngo ntihakabure ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'ibyo kwambara, n'ibyo kuzimana abatwereye abahashitse. Mukama tugirire neza, uduhozagaze mu buntu bwawe, kandi uturarire. Natwe tuzokwama tukwigina, kandi tuzokwama tunezerewe izina ryawe iminsi yose. Ntituzokongera kubikoza isoni mu banyamahanga. Icyo dukora tuzoza tugupfukamire, tukurire, nawe uduhoza amarira, kuko ngo amarira y'intungane yashira mu gacupa bikarangira uyamujije, kandi aho yaririye ukamuhuza no kuhatwengera. Tunezereza iminsi ingana niyo twacumukuriyemo. Twari twarahombye ntitwari bwakumenye, twari twarahombye ntitwari bwagendane nawe, twari twaraguhombye ntitwari bwakorane nawe, twari twaraguhombye. Imyaka twabonye mwamabi, imyaka twabonye mwimikoshi, imyaka tutasomye Bibiliya, imyaka twabaye inzererezi, imyaka twakurikiye tutabona icyo twakurikiye. Mukama twarahombye, yiduwe kwindishyi y'akababaro. Ubwanje ndakwisabiye imyaka 40 nahombye nkondera nakuroba, kuko ntari bwasobanukirwe ukuri guhishije muri Bibiliya. Uyime kwinyongera, kandi ndakwigisha wari bana nyaguhora ku ngoma, uyimeremo imbabazi n'ubuntu bwawe, umusagarize n'ubwiza bwawe. N'ubime jenyene bihane n'ubu bwoko bwawe buri kuri iki gicaniro, nibakogwa n'isoni z'uko amazina yabo yandikwa kuri iki gicaniro, nibakogwa n'isoni z'uko atugwa ko umugisha uvuye kuri iki gicaniro. Uko nabyutse ngusenga, uko nabyutse ngupfukamiye, tunezereza iminsi ingana niyo twacumukuriyemo. Ongera utwongera imyaka ingana niyo twacumukuriyemo. Akanonda kwisaba imyaka 40, byumvikana ko nsogera ku myaka 83 ngisaka akanyamuneza mvise uyu munsi, kubw'ingabire y'ubwenge utsimbatarije muri jewe. Urakoze umwami w'abami. Undi mwana wajya kugusaba ashingiye ku myaka yababaye, ndagusabye uje kumusubizamo umurongo wa Zaburi 90 umurongo wa 15. Zaburi 90 umurongo wa 15. Raba imyaka twazempereye, raba imyaka twari twijungurutseko, raba imyaka twagendagenze turondera umunezero ntitwawuronka, turondera icyubahiro ntitwakironka. Twaricabaguye ibikomyango ni runaka, amaberegishango ni runaka, happy birthday ni runaka, ibyapfuye nabi twagenda tukizigitsira n'ibyo tudakunda, kugira turabe ko twokwemerwa.
turabe ko twokundwa, bikarangira dusakujwe ko, bikarangira tuvuzwe ko. Mukama nuduhosagaza ubuntu bwawe mu gitondo, Mukama nutunezereza iminsi ingana niyo twacumukuriye. Ubutunzi bwacu twabutwaye mu kabare, ubundi tubutwara mu bahabara. Ubwiza bwacu twabutwaye mu bahabara, tubutwara mu kabyiniro. None uyu munsi tubuzanye imbere yawe, twiriwe tugusenga, twiriwe tugupfukamiye, nta zuba ryatubonye, twari ko turasaba umugisha ku bwoko bwawe. Tunezereze, 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 tunezereze iminsi ingana niyo twacumukuriyemo n'imyaka twaboneyemo amabi. Ese igikorwa cyawe cyo dutabara imyaka twashonje ukatugaburira byigwije, kandi ibyo warabikoze urabikora na Misiri, ntiworeka kubikorera twebwe ubwoko bwawe, nawe utorinda kubicisha mu ndoto. Ko tugusenze, reka iri sengesho rihindike Misiri iza gukura inzara, ubukene, ububi, inabi, ubugwayi, ugukenyuka, ubugumba, igisuzuguro, ikibengero ku buzima bwacu tubikurweho. Kubw'iri sengesho rihindutse Misiri ikura icyitwa akavuyo ku buzima bwacu. Ndagushimiye ko igikorwa cyawe kigiye kwibonekeza imbere ya twebwe abasabyi bawe. Ndagushimiye ko ubukuru bwawe nabwo nyine bugiye guseruka muri twebwe, mu bana bacu, mu buzukuru no mu buzukuruza. Ese ubutore bwawe jya guhora ku ngoma Imana imwe y'ubwitonzi, bwo dusaga bukatwuzura. Dukomereze ibikorwa by'iminwe yacu, ibikorwa by'iminwe yacu bikomeze, ubihe umugisha, ubihe umugwiza. Turinde kubabara utwagure twagukigwe, uduhe ubwenge n'ubwitonzi, kandi ibisuzuguro by'ubwoko bwose tubikugwe ko. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusozere umunsi twasabye ingabano y'ubwenge, dushima Imana, twiyagiza Imana, tuyibyinira, tuyininaza, tuyikengurukira no ku bindi byiza byose igiye kuduha. Urakoze Yesu wabanye natwe, urakoze ku maraso yawe dutyoroye, urakoze ku ngabano y'ubwenge uduhaye. Ibi byamwa by'amahoro, ibi byamwa by'ubwitonzi, ibi byamwa by'ibyishimo, ibi byamwa byo kubana amahoro n'abantu bose, turabyakire tubigize rwacu, kandi turazi ko tugiye kuba ibikoresho by'ubutatu bwa Imana imwe rudende, kugira ngo isi dore kuri twebwe, imiryango yacu n'igihugu cyacu birokoke ku bwacu, kuko Imana yavuze ngo nayoba umuntu umwe isokorana nawe itabare ubwoko bwayo. Iyo niyo sisitemu twinjijemo, kandi turagushimiye cyane. Ukaba komeza ubizabwira abana babo bose uyu munsi baduhejeje umugisha, natwe tubahejeje umugisha mu izina rya Yesu Kristo. kandi ku mugaragaro twazi icyo nase, icyo menaguye, icyo byanjanze, icyo nishe. Ni uwo mwuka wugura umurozi, ni uwo mwuka uca icyanzo cy'umubabaro, ni uwo mwuka uca icyanzo cy'agahinda. Icyo nase kandi nimiriye ni byonyine intandaro yabyo. Icyo naze kandi kivuye ku mutima ni amahoro, umugisha, umugwiza, ubwiza n'ubwizigirwa, igikundiro n'ubudahangarwa bw'Imana bibe kuraba mu bwoko bwawe twirirwanye uyu munsi. Ese Mukama wonyumvira ukabahamagara amezi ibyo ariko birasohoka bigatuza. Ese Mukama wonyumvira ubwiza bwawe ukabana natwe, kugira ngo yangabirana y'ubwenge igaragare ko ari wowe by'ukuri waje kubana natwe. Ese wonyumvira uyu munsi ubwawe gusaba ababyeyi bakeneye urubyaro. Ese wonyumvira uyu munsi ukagarura imitima y'abagabo bamaze kwangara ubutunzi bakabusanzaza hanze, bakongera ababusanzaje hanze bakongera bakabugarukana mu rugo. Ese wonyumvira abagore kandi yakubise bagatakaza agaciro k'abagabo bakaba ingare, uyu munsi ugarukana amarangamutima, umunezero ukaboneka. Abo turiko turavuga mu mazina urababona. Ese wonyumvira abakobwa bacu bamenye ibanga bakagaruka mu mutekano w'umuryango bavuka. Ese wonyumvira abahungu batakaje ubutwari n'icyizere, bose ukabagarukana ukabakura mu rumogi no mu kwisambanya no mu kureba amafilime bitera soni. Ese woza n'amahoro mu muryango, ese woza n'umugisha mu Burundi. Ese utugaburira tukarya tugahaga, ukatwambura amakanzu y'imibabaro, ukatwambika ikanzu ibyishimo, ikigandaro tukakikuba. Genda gushimiye ko ibyo byose ubinyemereye, kandi ugiye kubikorera ubwoko bwawe. Ibisigaye duhezagire duhezagirwe, udutabare dutabarwe, utworohereze tworoherwe,
natwe duhagurukiye kugendana nawe. Ejo nutugabira ntituzokuryaganya kimwe muri 10 kuko twasanze niyo tugaragaye nk'abasoma imbere yawe ibyo dukora byose ntacyo bitumarira. Ejo nutwandika tuzandika abandi, ejo nudusiga tuzosiga abandi, ejo nutubabarira tuzobabarira abandi. Twisabiye umugisha mu bwenge. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, mu nzira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukiza w'imitima, uri heza nkunda kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka duhaze ibyiza twebwe ubwoko bwiwe.